Jésus chita bossou la, li te bouquet nan voyage. Yon femme samaritaine vini ak veso nan men lap chache de l'eau. Li di bon yon ti bwe, femme nan sezi li gade. Paske juif ak samaritaine pa kon viv ensemble kon sa. Mais Jésus krasé barrière yo, li pote l'amour, li pote lumière. Li di mwen gen l'eau vivant, si ou bwe li, ou pap jam soif encore. Femme nan repon ki jan ou yon juif, mande mwen yon samaritaine pou d'lo. Jésus sourit, li di